Kumusta ti pa nagkita yung kiniwancho, nanang? Dagos, agimayagap ti pungtot ko iti makita ka anak ko. Jak nagawidan tirik na tung. Anya? Gungko, nana. Imbag man tasag na kayo abinalas. Saan? Taam muna si babasol kadata. Iso nagbalin amo akas la karnero. Anya pa yung harot duman nagsarsaritaan nyo. Imbaga ka nagbunga day di panangikot na gan ka. Nana? Oh, katapay ngagsangit ka manan. Tsak palaktan ti agsangit. Tunggal maipalagip na di panangila ko kitidayaw ko kiniwancho. Anya ti reaksyon na. Idinamuan ang agtatagsanak. Nalaos ti ragsak na. Uray la na pariyaw iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Ngam ko na asaan nga agragsak. Aglalo kat saan nakamot nga asawa. Kan imbagak pa'y ano maamuan ni maluti amin. Kat sigurado adakkel agulaw. Lakit di ana anang. Isa pagtali na edan tayo ko maapalimat ti amin. Wan anak. Ngam ilimad tayo nga tangag nanayon tinagpasama kada kayo kaniwancho. Aglalo kat saan mo tumatan ama ilimang ti idadakkel ti tiyan mo. Kaya't ko makapagsarita kami. Maipapan iti sikog ko. Taan niya ti ibagam ken ko anak. Kadingit saan ko pailang ama ibaga kada kayo nana. Anya? Awagak. Tagkita kami. Saan? Di kan makipagkita pa iken ko anak ko. Nanang, napatagunay ti ibagak kan ko na. Iso nga awagak to. Ta ibagak nga kita kami. Oh, Wancho. Naragsak kasi mang pata. Sa dino tinagapuan? Ay di mo damagan. Tinapatag kat makita man naragsakak. Anyat pa karagsakam launay. Saan ka man nga unton? Dakas ka din umamuhak di pa karagsakam? Panawan nak dito eh. Kahit ko tag may maysa. Sige. Nukas tati ko nan. Adaywan ka pailaan. Kat sa paila kumata mapanunot mo nga ibaga na niya dita pa karagsakam. Ito nagsubliak dito eh. Ay, agya manak. Imadayo matlaan. Ay, may saakton nga ama. At dan tumatlaangan mangawag kanyak iti daddy. Iti cellphone ko. Hello? Agyaman agta sinong batang matlaang ti awag ko, Wancho. Papa? Kaya't kung ay baga, nga umayag kita balayo tapno makapaglinawag tangag katugangan. Papa, no anyaman ti susik tayo iti kalabas. Kat lipaton tayo kuman. Kaya't mga asawan, basta lipatag latan dahil di pan nakaibalod ko, ha? Dahil di pa nang pabalod mo kanyak. Da kayo matlaan tinangaramid, iti nakabaludan nyo, Papa. Siyempre, Gwensa! Saan nyo kumadadaulan, ti kinaragsak ko itangal daw, Papa. Sige, bye. Pasensya kayo laangan. No inidapan kayo iti cellphone, Papa. Hello, Papa? Talaga nga awan babaeng di asawang iha. Apay ba nan, Papa? Imawag ka kat impakaambog kan kwa nga umayak kita palayo. Tapno makapaglinawag kami. Ngam, inadapan nakit kiniti cellphone. Anya? Umayak lang tanita palayo. Takayat ko ang makapaglinawag kami. Oh, sige. Orayin na kayo, Papa. Sapay la kumata maawagak ni Wancho. Aday ta. Agringan ti cellphone na. Hello? Sino tayo to'y? Di na ka din maibusesan, Wancho. Ha? Rema? Agyaman ak nam amunak na lang. Ay, siyempre. Saan kanto apulos ang malipatan, Rema? Aglalo itata. Tanya. Apay di mo ituloy? Saanan? Tamangan agsangit ka manan. Ayun gayam.
Anya ka diti ibagang. Tapay nga inawagan nak. Imawagak ta kayat ko nga kita ta. Anya? Mailiw ka kadi. Iso akayat mo nga kita ta. Ayop ka? Pastos? Agdamdam magatlaan. Di ka kumagpungtot. Apay nga binakayat mo agkita ta. Gaputada na patag na ibagak kanita. Amokon, agdadagsan ka. Tanay baga kanyak ni nanang mo. Iti nagkita kami. Ayop? Napalalo ti ragsak ko. Iti naamuak ang nagbunga dahi tinapasamak kadatarema. May isa akton na ama. Nga ta? Anya ti kayat mo asawan. Iso nga imawagak. Takayat ko nga kita ta. Kan pagsaritaan ta ti maipapan iti sikog ko. Sige. Umayak no sa di naman ti kayat mapagkitaan ta. Ipagam lang no kano. Inton malam. Kan kayat ko nga ijiigid ti baybay ti pagkitaan ta. Wanchot. Agsango kami matlaangan iti awanan bain a manugang ko. Aging gaita, jakpay lang na iliw-liwag tinalaos a bain ko kadagiti tao. Gapo iti panagkabalod ko. Jak ko manabalod, ka na ibabay na kastyay. No saan ang nagipulong dayjay awancho kadagiti polis. Aspasak pa itang pataray. Tapno makadano nakadagos ijay balay da wancho. Oh, papa na, Moncho. Ada meeting ko. Sino ti ka-meeting mo? Kwa. Sino man ti ka-meeting mo, i-cancel mo pailaan. Agturungan dito balay ni papa. Agsarita kayo kano itinalapat. Lading itag. Ngam saan ang mabalin, nga i-cancel ko ti meeting ko. Anya? Apay kit din asa na mabalin? Well, talaga ang mabutang ka sumango kini papa? Saan ko akabutan? Ngam kit di, napatag ti tao, akasin narak ko aka meeting. Sino nga mindayta ka meeting mo? Di mo damagan. Sige, nakon. Napanin. Oy, Wancho! Wancho! Kunak mo saan ka pumanaw? Agsubli ka! Siyempre, Kwansa, talaga pagpungpungtutin na ti awanan bain nga asawam. Imbagag lang arudan nga umayag niti balayo, tapno aglinawag kami. Ngam, pimano kit din. Ada ka nung ka-meeting na, papa. Isaasan ko ngayon gawin. Napatpatag ka di tayo meeting. Ngam ti panagrin ni Sutmi, tapno maornusan ti susik kada kami adwa. Papa. Wano nakliklikan na ti asawam. Mabutang tayo dyan, tadabasol na kanyak. Jaklaan mo, papa. Kuna naman aasan na kayo kabutan. Takuna na pa nga, uray no. Anya timbaga na. Saanan, papa? Ang mga nadadang agpungtot kayo. Ibagam malo. Ibagam! Hindi kayo aglaaw, May kontra ka di manan kanyak timbaga na. Kuna na. Asaan amabutan mo ore agpinatay kayo kano? Pues, tok kulit kitultulang na apaman nga agkita kami. Anya, saan papa? Diyak kayat nakasta ti aramidan nyo. Mga nada kayo pa ti madangran. Ada ka magkayam dito yan. Kunak mo siyak ti umunon na sumangpat dito eh. Itayak pa lang dito eh. Anya nga minti pagsaritaan ta. Di may papanitisik ko. Di mo pa kadanagan. Itad ko amin nakasapulam. Ayop ka. Ne, apay ngagpungtot ka. Di mo ka din nagustuhan ti imbagak. Iso akinid daw ko ti panagkita ta ita. Tapno maibagak kan ka ti planok maipapan iti sikog ko. Anya ti plano? Kayat ko aparagrag. Anya? Saan, Rema? Please, di mo paragrag ti anak ko. Amam nga awan anak mi iti asawak. Kayat ko unay ti maaddan iti anak. Mangtadlang iti dakkel agulo. No ipas ngay ko ti putot mo. Saan, Rema? Din mapasamak ti pagbutbut ngam. Saan to nga taamamwan ti asawam? Ti maipapan iti pananglipot mo kan kuana. Saan to? Ulitak. Diyak kayat aparagrag mo. Siyak ti rong bangag desisyon. Ta siyak ti kang runaan amasaknan iti daytoy. Please. Saan mo aparagrag, Rema?
Basta, paragrag ko da ito, Wancho. Agpakpakasak king ka. No kasapulan nga agparinto mga kitisang wanam. Tapno biyagam lang ti anak ta. Aramidak. Anya? Maramid mo, itiak pa rin tumang. Gapula ang itisikog ko. Wan, aramidak amin akayat mo. Basta saan mo aparagrag? Kaya't kula ang ibagakan katiplanok. Saan? Di mo aramidan. Agpakpakaasak unay kin ka. Agparinto mga. Tapno di mo lang ang paragrag ti anak ko. Nagparintumang kang agpaiso iti sangwanak. Maasyan ka kuma iti anak ko. Di mo paragrag. Dakkal abasol iti Diyos no aramidam ti gasta. Anya? Maibagam iti adakkel abasol ti aramidak. Ngam di mo mat na ibaga iti adakkel abasol iti Diyos ti pananglipot mo iti asawam. Pakawanan nag. No nagbalinak anaro ko, Rema. Saan asyak ti pagpakpakawanan? Agawid kan. Kat agpakawan ka iti asawam. Saan? Diyak kayat nga ibaga iti asawak. Amom ka di. Akalpasan nga inlakok kan katitayaw ko. Kat dandani ak nagpakamatay. Anya? Ngam gaputan na patpatag-unay kanyak ni nanang. Kat saan kumatlang ang naaramid. Ngam ita. Maaramid ko nga iparagrag ti sikog ko. Saan? Di mo aramidan dayta. Kan ulitag. Pakawanan na kuma. No nakabasulak. Ti pananggatang ko iti inlakom adayaw mo. Talaga saan ko na ang mauri ni Wancho iha. Iso baliwak tula ang ti umay. Papa, lipatan niyo kumanti susikyo iti asawa. Dakpulos malipatan iha. Tana ibabain na kadagiti gagayam kan amamok. Sige, agsubli akto. Kaya saan kunto nga ipakada ti yay ko. Ha? Tapno maripot kunton ti asawam. Sige, dakay ti makamo, Papa. Di asawam ti magbagaam, tabarang no isunto ti umay di balay. Kat agpakawan kanyak, tabarang mapakawan ko. Sige, bayaan niyo, Papa. Bagbagak to, inton sumangpat. Sige. Rema anak, sipod itay simangkot ka. Kat di ka pa'y nagsarde nga sangit a sangit. Anya ngamin, dinagsaritaan nyo kin ni Wancho. Imbagak aparagrag ko ti sikog ko, nanang. Anya? Diyos mio, dakal abasol ti pampanunutim nga aramidan anak ko. Wanang, dakkel agulo ti parnuayan da ito no saan ko aparagrag. Iti pan nakabukal dayta. Kat saan lang ani Wancho tinagbito. Sika tinang nangruna. Ta sika ti mismo anang ilako ti dayaw mo kankwana. Anya nga rin kirong pangaramitak, nanang. Saan amasolbar ti bidot, babaan iti sabali pa'y abidot anak. Kanlaglagi pang, dakal abasol ti mangkat tali ti biyag. Wanang, anyan tulangan ti sawan kanyak dagiti kaaruba tayo. Nagiti amamok kan kagayam ko no mamanda nagsikuga kabalasang. Uray, tanagayatam anak ko. Tapay, adi ka nagpanunon. Sagmay nga inlakom, tanayaw mo, anak ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Apay nga itakala sumangpat. Gaputasan lamay may sa tao ti kinamiting ko. Among kadi anabayag na kang inururay ni Papa. At dantulat ta sa bali pa nagsarita mi. Tanaira namat. Nga da kinamiting ko. Talaga kadi nga adda kinamiting mo? Wano? Adan sa bali nga aramidam. Inyati kahit mo asawan. Pagat atapan nakadi, itisan anasaya at malo. Balbalaagan ka, Wancho. Di naklipliputan. Ta oras ang matakwatak nga adda babaim. Patayan ka. Anya,
Jak kayat nga da kailagaw ko iti ayat mo, Wancho. Iso di na kumalukwen. Diyos ko, pakawanan da ko maiti panangiba kakaparagdrag ko ti sikog ko. Kan, agyamanak, tanalawlawagan matlaang ti panunot ko. Babaan ka dagiti pamagbaga ni nanang kanya. Diyos ko, tarabayan da ko mga rood amang ipasngay. Kan mang padakkel to, tuy bayanak kong anak ko. Saan da ko mapaypayaan? Diyos ko. Yamanak, no nalawlawagan matlaang ti panunot mo, anak ko. Ket saan mo nagandata na paragrag ti sikog mo. Gaputag pay so ti kunayo nanang. Adakkel abasol no paragrag ko ti sikog ko. Ikari, akadwanak to amang padakkel iti apukok, anak ko. Saan adat ti mang padakkel nanang? Anya ti kayat mo asawa? Gaputa apaman ama ipasngay kunto ti anak ko. Ipaampon ko. Anya? Ay saan? Diyak kaya takanayin to makitkitak ti bunga ti panagbigdot ko. So nga apaman ama ipasngay ko. Ipaampon ko, nanang. Rambaka kon, ti panagbaling kunton nga ama. Nalaos aragsak ko, iti pan nakaamog. Anagbunga da iti panangilako ni Rema, iti dayaw na kanyak. At danton anak ko. Wancho, Ni Malu. arak man ang tasang-sangon. Kan, apay anak kalawlawa tarong ito. Kasi nakaragragsak ka, agmay-maysa. Kwa, adala nga nalagip ko ang nakakatkatawa. Iso ajak malapdan, ti panagkatawak. Anya kami dinalagip mo. Saan mo nga muan? Ibagam kumamat tabaharin maragsakan nakmat. Apay aya, nagdagulit ka. Ala, adaywan nakpailaang. Ibusak lang da ito'y estate side nga arak. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Sige, dita ka man lang. Ay, nagyamanak. Inadaywan nak maglangan. Di cellphone ko. Agriring. Asino mat nga tada ito'y umawawag? Hello? Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Wancho. Nana Sedes? Ada importante unay nga ibagakan ka. Pakasetnan ti sikog ti anak ko. Apay nana, ipilit na kadilag ta apariglag. Pangasiyo nana, balakadan niyo kuma. Saan nan aparagrag ti anak yo? Anya? Oh, thanks God. Agyamanag, nung nalawlawagan matlag ti panunot na. Ngam ada sa bali a plano na, kalpasan amay pas ngay nanto ti anak yo. Anya ti plano na? Kayat na kano nga ipaampon. Anya? Wan, kayat nang ipataraken iti sa bali a tao ti ipas ngay nantong anak yo. Dadinan kayat a makitkita ti bunga ti nagbigdotan na. Pues, no ipaampon na matlaan. Si kaminton ti mangampon nana. Anya? Ampunem ti bukod mo nga anak, Wancho? Wan nana, ampunan mi. Uray, tanabayagan nga idardarirag kanyak ti asawa. Amangampon kami. Alawan, nasaysaya at ada kayo lang aruden iti mangampon. Ngam masapol nga agtalay na ed ko maapalimad, asika ti ama ti ampunan yun to amaladaga. Tapno natalgad ti anak ko, kat saan to ariribukan ti asawa. Anya, inawagan nyo ni Wancho kat imbagayo kan kwa na asaan kon aparagrag ti sikog ko. Uwan anak, kat napalalo ti ragsak na.
Kan naibagak pa'y kankwana ti tarigagay mo amang ipaampun to iti anak yaw. Kat, anyat ko nanang. Kunana nga isudan tulaangan nga agasawa ti mangampon. Anya? Mayat ka kaday anak ko. No iso ti pagsayatan ti anak ko. Una, ited ko iti amana, nanang. Uwan anak, may mayat nga isudang agasawa ti mangampon. Ta sigurado anapintas to ti masakbayan na. Wan nanang, nga masapul nga agtali na agtulat ta apalimad, ani Wancho ti ama ti uping. Iso ti imbagak anak. Kat kuna ni Wancho, asalimat-matan na ti palimad yu adwa. Agyaman ak nung kasta nanang. Kat sapay la kuma, tay ti panaglabas dagiti aldaw. Kat ininot to matla nga aglunit ti sungkat, anay paay iti barukong ko. Oh, nagkalan dampon nyo kiniwan, Choy, ha? Wan, papa. Ta iti umay apa naglulog at ti klase. Sumrekton. Agadalton. Awang ka dit, madmadlaw mo ito, Bing. Adangarot, papa. Anya ti madmadlaw mo ba iti panagdakkel? Kasla kakaingas da iti asawak. Agbaysot ako na ba? Kastamot lang ti panagkita tunggal mingming at di pakabuklan ti ampon niyo. Mas dawak nga rod, papa. Nung apay akaslag kakaingas da Wancho kan ti ampon mi. At dagay ay ayam iti panunot ko. Nga mamagan no isumanan ti pakasabidungan ti panunot mo no ibagak. Anya day ta, papa. Saan mo ang gampun pa'y? Please, papa. Ibagayo ko mamay tap na amok. Sige. Ibagak. Labdam ko matiriknam ngagpungtot. Taday to ibagak at atap lang. Anya ti atap yo, papa. Saan nga taaputot matlang dasawam ti ampun yo? Anya? Kayang ingas unay ti ampun yo dasawam. Mapatay ko ni Wancho. Numapanat nagkakaliniputan nak, papa. Di mo ibagbaga ti atap ko iti ubing. Nasaysaya at akaemam ti bibig mo. Palutputok ti asawak apaman na sumangpat. Saan? Di mo aramidan da ita. Anya nga ro ti aramidak. Tap na malawlawagan da ita nga atap yo, papa. Nalimad apadi in itis mo. Kat urayam nuan niya ti resulta. Itay paya pagsinsinublat at aming mingmingan tila dawan ti ampon mi. Ganti asawak. Talagang agkakaingas ta. Oh my God. Pagpay sungata ti atap ni papa. Aliniputan nak ti asawak. Malo? Ni Wancho. Umay dito ayan ko. Apay nga igaman ta nakakwadro aladawan ti ampunta, hani. Kuha, pinunasak lang. Kasta ka di. Uwan gayam. Adakid daw kanyak ti anak ta. Anya dita? Mapan kami kano gumatang. Kadagiti kay kayat na nga ayam. Yun, agpagatang pa iti kabarbaro abado na. Ala, mapan kayo latang rod ag shopping. Nakastatikid daw na. Di ka sumurot? Saanan? Adamot papanak. Sige. Ala, rubatam to nga rod ti anak ta. Tamapan kamin ton. Kumusta nga tanti anak ko? Kaya't ko kumamakita nga mabainak nagpakita kadamalo ka naman, Jo. Rimana, unak to, ay nagda ka man nandito'y sirop ti Akasya. Lukas to yan nakaladladingit ha. Dito'y ti ayuyang ko nanang. Apay manan, amas-mas na ayan ka. Kailiw ko ti anak ko nanang. Kaya't ko makita. Anak, impaampon mo ti anak mo. Kat saan amabalin nga kabisitaan kadagiti nang ipaampunam? Apay ngagsangit ka manan. Naputan ang utob ko, ti panagbindot ko nanang. Anya? Nagpababawayak iti panang ipaampon ko kan ko, ana.
Uray, tatimot ama natin ang ipaampuna. Kasano na matakuhatan to ni Malo? Apod no nga anak ni Wancho ti inampunda na nang... mga nuranggasan man to ti anak mi. Saan nga tama? Kamabalin asim magapsupo ni ti kinatao na ti pamatag na iti anak yaw. Madanta na kanak nanang. Anya ti mapasamag. Numaman ni Malot ti kinapundo a kinatao ti anak ko nga inampunda. Anya nanang. Apa yung mawag ka, iha? Papa, umay kayo kumandara sa inyo. Ipa-DNA tayo tinaalak asampol kada JR kan ti asawak. Awang ka didita, ti asawam. Awad na ka ni JR, Papa. Napanda nag-shopping. Mayat nga rin no kasta. Nawayata ama panitiran tata apa pa na. Malmalday ka manan, anak. Gapot may ilaw ako na iti anak ko nanang. Anak, saan ko mga isulatan ti pampanunutom? At adda alumdaan ka, no di mo iwaksi iti panunot mo ti anak mo. Kaya't ko hindi nga asitkan ka narakupan ti anak ko. Hindi nakitak nanang. Saan ko mo tamaramid? Anak, liklikam kuman at si katimay bagay iti pudno. Amangan no tinto anak yo ti pagikaruan na. Iha, at dan resulta. Dinagas ko itay agapo kay opisina. Anya ti resulta, Papa? At to'y basaam. Positive? Akamadawan siya ka, JR. Saan? Liniputan na kang agpaiso ti asawam. Sana mabalinda ito'y Papa. Ayok ka. Jacqueline, pagarup aliniputan na gayam. Sumardeng ka! Anya ti ibagbagam alipliputan ka. Di ka naging didabawan, Jo. Amo kung ti palimod, may papaniti kinatao din JR ngayon ang punta. Anya? Amo kung asikati amana. Saan? Di nakbagkala. Ibatanak malo. Ibatanak. Indurunak, ayok ka. Manglilipot ka. Patayin ka. Sige! Patayin nak! Itayak ti bagik. No iso ti amom apakaugasan tinadagsan anak basulak ka. Ngam amom ka de. Nga awan tinabukal a relasyon mi kin Rema. Wan, ni Rema ti ina ni JR. Aniya? Ni Rima? Nung awan ti relasyon nyo kini Rima, kasano anak sikog? Ha? Kasano? Denggam. Ta ipalawag ko no anyat na pasamak. Aniya? Naaramid ti Rima ti kasta? Wan, inla ko ni Rema ti bagi na kanyak. Tapno masalbar na laan ti biyag, idi ti inana nga da ije ospital. Ayop ka. Manangguntaway ka. Wan, akwak, ginundawayak ti kinamarigrigat ni Rema. Dakkel abasol ti naaramidak. Isumot ti panlaka ay tao. Ti may sa abiyag, anang tud kanyak ti ragsak. Ayop ka. Pakawanan nak. Ken, saan mo kumaaguraan ni JR? Siyaklaan ti guraan. Siyaklaan ti ilunod mo. Saan nga ti anak ko? Tsaka mo na niya ti bagak. Pakawanan nak kumahali. Amin. Nagbasolak. Ang tao aklaang. Tao aklaang ama itibang itibasol. Ang no di nak mapakawan. Gat alaak ti anak ko. Gat umadayo kami. Anya?
Wen, umadayo kami malo. Diyak kayat amay sina kanyak ti anak ko. Saan? Di mo ramidan kanyak ti kasta. Di mo yadayo ni JR kanyak. Tamani po din andan iti sinong ta. Imbilang ko nga anak ko. Impatag ko. Iti awan kaartap na apamatag. Akasla nagtaon matla ang kanyak. Agyamanak, malo. Agyamanak. No mapakawanak matlaan. Gapo, iti anak ko. Wen. Ayayatin ka matuan, Jo. Nagtatinga po na adyak kayat. Sumapol ka iti sa bali nga uray awan anak ta. Pakawalan ka. Gapukin ni JR. Ibilang kumatan nga anak ko. Agyamanak, malo. Agyamanak, unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen pa isumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.